2016. чемпионати осиё оид ба К1 байни наврасон. раҳмонализода эмомалӣ бо варзишгари наврас аз ҷумҳурии ӯзбекистон дар даври ниҳоӣ сабқат дорад. рақибонам хеле бақувват буданд. ман ба боварӣ мерафтам. рақибаш аз шаҳри Тошкан буд. бисёр дар ҳаяҷон будам. ҳамун зал ҳама тарафдори вай буд, ҳама тарафдори ман бовар доштам ки онро мағлуб месозам. 4 сол пеш бори нахуст раҳмонализода эмомалӣ ба толори варзишӣ омад. ҳарчанд дар бораи як ҳарбаҳои шарқӣ маълумот надошт, аммо шавқи ниҳоние ки дар дили ӯ буд вайро дӯстдори ин нави варзиш гардонид. хеле мушкил буд. устодам маро пешвоз гирифт ва фаҳмонд ки машқро ҳамаша фаҳмонд ки хеле мушкил буд ва ман ҳамаша паси сар кардам. ҳамин намуд маро барои ман хеле писанд аст. дар толори варзишӣ вайро мураббии риштаи К1 Бахтиёр Тулаев истиқбол гирифт. бори аввале ки эмомалӣ ба тамрингоҳ омад, хурдакак буд, вазнаш 20 килограмм буд. вай машқ кардагӣ набуд, яъне тамрин кардагӣ набуд. аввал мо фаҳмондам ки мисол тамрин и хел аст, нозукиёша фаҳмондам. лекин кӯдаки бо зеҳн буд, зеҳнаш хеле хуб буд. аз нол машқ кард, напартохт. ба ман бисёр саволҳо медод. агар мо дар машқ, яъне дар тамрин и хел кунем чӣ хел мешавад, и хел кунем чӣ хел мешавад. саволҳои бисёр чӣ медод. 4 моҳ машқ кард. баъди 4 моҳ ман ба чемпионати шаҳрӣ, яъне чемпионати шаҳрӣ вайро баровардам. яъне якумин мусобиқа буд, ба ӯ баровардам. дар вазни 21 килограмм баромад кардам. мусобиқаи шаҳрӣ барои эмомалӣ як нав имтиҳонро мемонд, яъне натиҷаи 4 моҳи тамрин ҷамъбаст мешуд. дар ин муҳорибаҳо ба рақибони хеш пирӯз шуда то ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт. ва якумин мусобиқаш хеле хуб баромад кард. не ки и ба ҳама маълум аст ки якумин мусобиқа и худаш як чиз аст ки мисол баромад кард. но то финалира, то бозии финалира рафт. дар финал яъне ба ҳамае ки дар як ҷо тамрин мекарданд ба ҳамон мағлуб шид. лекин ба ӯ дилшикаста нашид. баъд аз мусобиқа бо тамринҳош бо хубтару нағзтар шид, бо завқаш зиёд шид, бо хуб мепурсид ки бо кай мешавад мусобиқа ки мо баромад кунам, ки ҳамихе мусобиқаҳо баромад карда сазовори ҷои аввал шавам. як ҳарбаҳои шарқӣ навъҳои гуногун дорад ки яке аз дигаре бо қоидаҳои хоси худ тафовут дорад, агарчи решаашон як аст. К1 ин яъне муҳорибот дар ринг мешавад. яъне ҳама муҳорибоҳое ки мисол мо дар мусобиқаҳо иҷро мекунем дар ринг мешавад ва дар он ҷо фақат мо ай росто яна ҷанг мекунем. яке К1 ҳамихе намуд аст ки баромад карда фақат зону, яъне зону вақти баромад мекунем зону, якта зону зада бо аз чи берун шуда бо кор мекунем бо як зону астад. намуди муайтай буда бошад, зону бо бисёртар аст. фарқатш ҳамихе. и кикбоксинг ами К1 ё ҳамаш қариб ҳам як решаанда, як ҳам.
مهر این نوع ورزش را اصلا در رحمان علیزاده امامعلی مربیش بختیار طلایف بیدار کرد. برای که همین نوع با من خیلی پسند است و همین را انتخاب کردم. محمد عیسی سفرов از آغاز در تالاری ورزشی با امامعلی مشق می‌کند. همراه در چندین مسابقه ها برآمد کردند. امامعلی خیلی دوست نزدیکی ما میباشد. او در وقتی مشق فریب نمیدهد، خوب مشق میکند. ما با او خیلی مسابقه های زیادی رفتیم. مکتب بین المللی شهر دوشنبه خرامان نظرova از فن زبان و ادبیات تاجیک درس میگوید. طبق گفته های آموزگاران امامعلی با وجود تمرین در یک حربه های شرقی طبیعتی خیلی آرام دارد. وقتی حکایه ها رو میخوند در نقش همون پرسوناژ های حکایه وارد میشد و بسیار خرسند میشدم کتاب های بدیعی رو میخوند. حالا که ما هم زبان و ادبیات رو جداگانه میخونیم، او کوشش میکند. البته باز فنهای دیگر، فنهای دقیق اینجا علاوه شدن، شیمی، فیزیک آنها میخونند. از این جهت بسیار کمی دشواری میکشید، اما ما این دشواری ها رو برطرف کردیم، با او هم صحبت شدیم و اینچنین در مکتب درس های علاوگی تشکیل کرده شدند که امامعلی در آنجا اشتراک میکند و محض با کوشش های زیاد میکند که از ادبیات کلاسیکی تاجیک هم برخوردار باشد. Good morning, grade 6. Good morning, Miss Jerry. Have a seat. I'm so glad because this is the last day of the week. Yay! روند تعلیم در این مکتب با زبان انگلیسی صورت میگیرد. میس چری آموزگاری زبان انگلیسی می باشد. من فن انگلیسی را نازم. من میخوام که او را با زیادتر دونم انگلیسی را. وقتی که دیگر شهر رو میروم با انگلیسی و با گپ زدن بتونم که از زیاد کنم. Okay, how about a big hand for him? ما با امامعلی یک جای میخونیم. وی بچه فعال است. وی با دوستانش رفیق و دوست است. او در درس ها خوب میخوند. هنگام تنفس و یا درس های تربیت جسمانی خواننده ها عادتاً در صحن مکتب بازی میکنند. امامعلی را اعتماد همصنفان هنگام سفرها به مسابقه های بیرون از مرز کشور همیشه قوت میبخشد. همصنفان خیلی خوب بودن. وقتی ما مسابقه میرفتم و من گفتم که با سربلند باشی بیرون. نخستین اشتراک امامعلی رحمان علیزاده در مسابقه بین المللی سال 2014 صورت گرفت. این مسابقه جام آسیا آید به K1 بین نورسان بود. هر دفعه که مسابقه جمهوریوی یا اینکه شهری برآمد میکرد، فقط جای اول رو اشغال میکرد. در یکمین مسابقه که در چمپیونات آسیا که برآمد کرد در شهر خوجند برگزار کرد. یعنی 2014 در شهر خوجند چمپیونات آسیا آید به K1 برگزار گردید. در اونجا اشتراک کرد. یکمین چمپیون آسیا در خوجند بود. من در اونجا 4 رقابت گذاشتم و هر 4 شو غالب شدم. محمد عیسی سفرov در مسابقه شهر خوجند امامعلی را همراهی کرده است. در مسابقه خوجند آسیاده 3 رقیبش را مغلوب کرد، 4مش را نکاو. محض در همین مسابقه آسیایی که در شهر خوجند گذشت، اولین مرتبه در وزن خود امامعلی عنوان چمپیون آسیا را صاحب می شود. رقیبانش از هر دولت بود. در بازی فینالی با رقیبش از شهر توشکند جمهوری ازبکستان اشتراک کرد. اون را مغلوب ساخت سزاوار جای اول، یعنی یکمین چمپیون آسیا شد.
خود همان سال یعنی سال 2014 رحمان علیزاده امامعلی در چمپیونات آسیا عاید به محاربه‌های آمیخته در جمهوری قزاقستان برآمد کرد. سال 2014 بود و در آنجا به نمود نامرد MMA برآمد کردیم. بعد جای دوم اشغال کردیم. همش تیاری سخت بودیم. حریف دور فینالی او صاحب میدان یعنی ورزشکاری نورس از قزاقستان بود. من باور داشتم که اون را مغلوب می‌سازم. لیکن دوباره به خطاگی راه دادم. غلبت رو به او دادم. لیکن من دیر شکسته نیستم. در این مسابقه به او داوران مقام دوم را دادند. این بهاگذاری داوران هرچند امامعلی را قناعتمند نمی‌کرد اما دوچند از پی تمرین شد. لیکن با او نگاه نکرده رو افتاده نشد، دل شکسته نشد، مشق رو با خوبتر نقصر کرد که ما هم با اگر اشتراک کنم با یک بار دیگه من میزنم. سال 2015 شهر باکوی جمهوری آذربایجان چمپیونات جهان عاید به کایاک بین نورسان. در آنجا خیلی رقابت‌های دشوار بودن. بازی فینالی من با آذربایجانی گذاشته شد. حریف آذری او در این نوع ورزش چند مرتبه عنوان چمپیون آسیا و جهان را به دست آورده در دور فینالی با امامعلی وارد رقابت شد. یک مسابقه که با حشمت گذشته در اون 12 دولت اشتراک داشت با همراهی استادمون غیرت حسین میرزا که ما یک جای رفتیم از جمهوری تاجیکستان یعنی کشور خود 21 نفر اشتراکچی رفتیم. 21 نفر اشتراکچی رفتیم. در اونجا خیلی رقابت‌های خوب گذشت. یعنی همو بازی فینالیش که همو وقت با یعنی صاحب رینگ برآمد میکنه، صاحب رینگ برآمد کردن خیلی خودش برای اون که هم داور و هم جای خودی همون بچه مثال ورزشگر است این برآمد کرد و چمپیونی 4-5 کاراته آسیا بوده است. همین نمود چمپیون جهان اوید به کایاک بوده است. لیکن اون رو مغلوب ساخت و جای اول شد. Jogar fora muito esperto agora. آخرین مسابقه بین المللی امامعلی در سال 2016 این اشتراک در چمپیونات آسیایی می باشد که در جمهوری ازبکستان برگزار شد. او تا دور نهایی به 3 حریف خود پیروزی به دست آورد. آخرین چمپیونات من در ازبکستان شهر بخارا در اونجا رقیبانم خیلی بخواد بودن. لیکن من باور داشتم که همه رو مغلوب می‌سازم. در اونجا خیلی رقابت‌های با دشواری زد لیکن همه اونها رو پس سر کرد، همه اونها رو زد. در دور نهایی با ورزشکاری نورس از جمهوری ازبکستان وارد رینگ شد. رقابت کردن با حریفی که صاحب رینگ است البته آسان نبود. بازی فینالی که از رقیبش از چی بود؟ شهر توشکان بود، از شهر توشکان بود و یعنی با بیرق خودشون لباس کردگی برآمد. از پشت او خطا نکنم یک 10 نفر همه طرفداری وای بود. هم زال یعنی همون تمرینگاه که مسابقه برگزار کرده است همه طرفداری همون ورزشگر بود. یعنی طرفداری ورزشگر ما یعنی امامعلی قریب که هیچ که نبود میگو فقط من بودم همون بچهای خودم بود. من پرسیدم خودت رو چه حس میکنی؟ و گفت من سازم من مغلوب میشم. خیلی قیم بود و بقوال بودن بسیار در هیجان بودن. داوران از
ҷои худшон буд. Дуварон аз Тошканд буд, аз Самарқанд, аз Бухоро буд, яъне аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон буданд ба Дуварон. нигоҳ накарда ба Дуварон рақибашро зад ба тариқи нокаут, дастрочи нокаут мегӯянд, дастрочи нокаут кард. Дигар ғолибиятро ба даст овард, чемпиони Осиё шуд. Сеюмин карата чемпиони Осиё Оид Бакаyak шуд. токунун раҳмонализода эмомалӣ аз аксар мусобиқаҳое ки иштирок кардааст беҷоиза барнагашта-аст. як гӯшаи утоқи зисти ӯро нишону ифтихорномаҳо ва ҷоизаҳое аз мусобиқаҳо ба даст овардааш ором медиҳанд. бинобар гуфти эмомалӣ, ҳар гоҳ ки бо пирӯзӣ аз мусобиқаҳо бармегардад, волидонаш хело аз ин хурсанд мешаванд. падар модар хеле хурсанд мешаванд, мегӯянд ки сахтаро бо нақса машқ кунем, бо дигар давлатҳо барем, бо сарбаланд шавем, бо биёпарчам оварем. 3 карат чемпиони Осиё шуд, оид ба K1, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон шуд, оид ба муҳоримати кулли касби ҷангӣ. имрӯзҳо раҳмонализода эмомалӣ пайваста паи тамрин аст. ман бовар надоштам ки хеле мусобиқаҳо барома мекунам. лек табрин кардам ки ҳамаи мушкилот пас сар кардам. Мишқҳои мо хеле хуб мегузарад. Эмомалӣ дӯсти наздики ман мебошад. мо бо ҳам дар як зал машқ мекунем. ман боварӣ дорам ки ӯ чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебарад. бахтиёр Тулаев аз шогирдаш умедвориҳои зиёде дорад. тибқи гуфтаҳои вай, дар солҳои наздик дар назар аст ки ин навъи варзиш ҳам ба намудҳои олимпӣ дохил карда шавад. дар ин сурат умеди онро дорад ки шогирдаш иштирокчии бозиҳои олимпӣ хоҳад шуд. боварӣ дорам ки эмомалӣ варзишгари хуби хуб мешавад. барои чӣ боварӣ дорам? Барои ӯ боварӣ дорам ки дар вақти тамрин фреб намекунад. машқ фреб кардан мисол намешина, иҷам дар мекуна, уҷам дар мекуна. агар ҳар чӣ ки ҳастад тоқат мекунам, машқ мекунам то охири машқ. ман агар чӣ хел мушкилоторам чӣ кунам, ҳамаша паси сар мекунам, тоқат мекунам, машқ мекунам, тамрин мекунам. баромад кардан хеле шараф аст. ба ҳафтода нашавӣ хеле нағз мешавад. ман мехоҳам ки чемпион шавам, парчамбарои давлат шавам, падару модарро хирсанд кунам. мехоҳам ки мисли Дилшод Назаров парчамбардори давлат бошам.